ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu ku kibuga cya gisirikare cya Joint Base Andrews isaa 4 za mu gitondo habereye ibintu byahinduye amateka ya Air Force One. Perezida Donald Trump yerekanye indege nshya y'umukuru w'igihugu cya Amerika ifite isura itarigeze ibaho na mbere hose. Nta bururu bwerurutse nk'ubwo twari tuzi kuri Air Force One ya kera, nta design abantu bari basanzwe bazi ifite. Ahubwo hari hateretse indege nshya y'igitangaza yiswe VC-25B Bridge, ifite amabara mashya, ikoranabuhanga rihanitse ndetse n'inkuru y'ibanga iri kwivugwaho kugeza n'uyu munsi. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: iyi ndege yaturutse he? Kuki biri kuvugwa ko itaguzwe na leta ya Amerika, ahubwo ko yaba yaratanzwe nk'impano y'akataraboneka? Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru yuzuye y'iyi ndege iri gutangaza isi yose. Mbahaye ikaze. Gusa mbere yo kwinjira mu mfuruka z'iyi ndege nshya, ni ngombwa ko tubanza kumva no gusobanukirwaho izina Air Force One ryavuye. Abantu benshi batekereza ko Air Force One ari izina ry'indege runaka idasanzwe, ariko siko bimeze. Kubera ko mu buryo bw'amategeko n'itumanaho rya gisirikare, Air Force One ni izina ry'itumanaho rihabwa indege yose y'igihugu cya Amerika mu gihe cyose umukuru w'igihugu cya Amerika yirimo. Ibyo bivuze ko kabone nubwo Donald Trump cyangwa se undi perezida wese wa Amerika yakinjira mu ndege nto y'imyitozo cyangwa se indi ndege yari yose isanzwe, mu gihe cyose ayirimo iyo ndege igomba kwitwa Air Force One ako kanya. Ariko dusubira mu mateka, ntago ari uko nguko byahoze mu muco. Mu myaka ya mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose, abakuru b'ibihugu bya Amerika ntabwo bagenderaga mu ndege zihariye kubera ikibazo cy'umutekano n'ubwikorezi. Ariko mu mwaka w'1943 Franklin D. Roosevelt yabaye perezida wa mbere wa Amerika wagendeye mu ndege y'igisirikare agiye mu nama y'ibanga i Casablanca muri Maroc. Icyo gihe byabaye ngombwa ko hafata indege y'abagenzi isanzwe bayihinduriye umutekano udasanzwe kubera ubwoba bw'uko abanzi babo b'Abadage bari bazwi nk'abanazi bashoboraga kurasa ku ndege ye. Izina Air Force One ryamenyekanye mu buryo bw'amateka mu mwaka w'1953. Icyo gihe Perezida wa Amerika Dwight D. Eisenhower yari ari mu ndege y'ubwirinzi yitwaga Columbine 2. Mu gihe yari ari mu kirere, habayeho kwiteranya indege ye bwite n'indege y'abagenzi isanzwe yitwaga Eastern Airlines, kubera ko zari zifite imibare y'itumanaho yenda gusa. Icyo gihe habuze gato ngo indege zombi zigunganire mu kirere. Kuva uwo munsi igisirikare cya Amerika cyose gishyiraho iteka ko indege yose Perezida wa Amerika arimo izajya ihabwa izina ryihariye ridasangiwe n'izindi ndege zose ku isi, ari ryo Air Force One. Mu myaka y'1960 ku bwa Perezida John F. Kennedy nibwo Air Force One yafashe isura n'amabara tuyiziho uyu munsi. Kennedy afatanyije n'umugore we Jacqueline Kennedy n'umudizayina rurangiza witwa Raymond Loewy nabo bafashe icyemezo n'umwanzuro w'uko bagomba gusiga Air Force One amabara y'ubururu bwerurutse n'umweru agaragaza amahoro n'ubuhangange, hamwe n'amagambo yanditse ku mpande avuga ngo United States of America. Iyi sura niyo imaze imyaka 66 iri ku ndege ya Perezida wa Amerika kugeza n'uyu munsi itembera mu birere by'isi. Ariko ushobora kwibaza uti se kubera icyo hakenewe indege nshya muri iki gihe? Izi ndege zikoreshwa uyu munsi na Perezida wa Amerika cyangwa se ya Air Force One twari dusanzwe tuzi zizwi nka Boeing 747-200B cyangwa ku izina rya gisirikare rya VC-25A. Ubu bwoko bw'izi ndege cyangwa se ya Air Force One yari isanzwe ikoreshwa, ikaba yaratangiye gukoreshwa mu mwaka w'1990 ku bwa Perezida George Bush. Zikaba zimaze imyaka irenga 30 mu kirere. Ibi bivuze ko naho zaba zitabwaho neza gute, ibyuma byazo byatangiye gusaza, kandi kubona piyese zazo byabaye ingume n'ikibazo gikomeye kuko uruganda rwa Boeing rwahagaritse gukora ubwoko bw'izi ndege kera cyane. Gusa kugira ngo Amerika ikomeze kugira umwanya wa mbere mu mutekano w'ikirere, by'umwihariko kuri Perezida wa Amerika, mu mwaka wa 2018 nibwo hatangiye umushinga ukomeye wo gukora indege nshya zizwi nka VC-25B. Izi zikaba zisumbuyeho cyane ugereranyije n'indege ya Air Force One isanzwe ikoreshwa.
kubera ko izi zo zishingiye ku miterere ya Boeing yitwa 747-8i, kandi uyu mushinga ufite amateka yihariye ahura n'izina rya Perezida Donald Trump. Mu mwaka wa 2016 Perezida Trump akimara gutorwa bwa mbere ariko asigaje amezi make ngo arahirire kuyobora Amerika, Trump yinjiye muri uyu mushinga w'izi ndege nshya zari zigiye gukorwa n'uruganda rwa Boeing. Icyo gihe igiciro cyo kuzikora zombi uko ari ebyiri cyari cyarenze amafaranga miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Donald Trump nk'umuntu uzobereye mu bucuruzi n'amasezerano akomeye yahise ajya ku rubuga rwe rwa Twitter uruzwi ubu ngubu nka X, kandi nk'uko tuzi Donald Trump ibintu bye byose byamurakaje ahita bishyira public, maze ajyaho yandika amagambo yahinduye umwuka muri uru ruganda. Yaragize ati Boeing iri kubaka Air Force One nshya yo mu bwoko bwa Boeing 747 ku bwa Perezida b'ejo hazaza, ariko igiciro basabye kirenze igipimo kikaba kirenga miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Ku bw'izo mpamvu n'igiciro gihanitse amasezerano nahagarikwe. Uku guhagarika amasezerano byateye igihombo gikomeye mu migabane y'uruganda rwa Boeing ku isoko ry'imari n'imigabane, maze wari umuyobozi mukuru wa Boeing icyo gihe Dennis Muilenburg byabaye ngombwa ko yihutira kugirana inama na Perezida Trump mu nzu ze za Mari Alago imbonankubone kugira ngo baganire kuri iyi proje bongere bayisubukure kugira ngo uruganda rureke gukomeza guhomba. Muri urwo ruzinduko Trump yakoresheje amayeri ye y'ubucuruzi azwiho cyane kugira ngo akumve ko n'umuyobozi wa Boeing wari uri icyo gihe. Ariko Boeing ikaba yari ifite indege ebyiri z'ubwoko bwa Boeing 747-8i zari indege zikomeye cyane, ariko zikaba zari zarakorewe uruganda rw'indege rwa Transero rwo mu Burusiya. Ariko urwo ruganda rw'Abarusiya rwaje guhomba cyane mu mwaka wa 2015 mbere y'uko iyo komande y'indege rwari rwakoze ruzishyikirizwa. Izo ndege zikaba zari ziri mu butayu bwa Mojave muri California zicungiye umutekano ukomeye mu gihe zari zitegereje ko zigurwa n'uru ruganda rw'Abarusiya. Maze Trump ubwo yari ari muri iyi nama n'umuyobozi wa Boeing wari uri icyo gihe yamuhaye igitekerezo agira ati ese urayibona gute turamutse dufashe izo ndege zitari zagurwa ziri muri ubwo butayu z'Abarusiya tukaba arizo duhinduramo Air Force One nshya aho gutangira kubaka izindi bushyashya cyangwa se gutangira gukora izindi nshya za Air Force. Boeing n'igisirikare cy'Amerika babyitegereje nabo basanga ari igitekerezo cyiza kandi gikwiye, maze amasezerano Trump yari yahagaritse yuko Boeing itazakora indege za Perezida ba Amerika ahita ahinduka. Kandi Trump nk'uko tumuzi yahise asubira ku mbuga ze yirata cyane avuga ko yakoze ibintu abandi Perezida bari barananiwe gukora, by'uko yakuye igiciro kiva kuri miliyari 4.5 z'amadolari kigera kuri miliyari 3.5 z'amadolari. Bityo akiza umunyamerika wese wari kuzatanga umusoro amadolari amagana n'amagana yo kugira ngo hakorwe indege nshya za Perezida wa Amerika. Ariko se aya masezerano bagiranye yakuyeho igihombo? Igisubizo ni oya, kubera ko uruganda rwa Boeing rwashoye amadolari menshi mu guhindura izi ndege ku buryo guhera mu mwaka wa 2022 kugeza muri uyu mwaka wa 2026 uruganda rwa Boeing rumaze guhomba amadolari arenga miliyari 2 z'amadolari muri uyu mushinga gusa, kubera amasezerano ya fixed price cyangwa se igiciro kidahinduka cyashyizweho na Donald Trump. Impamvu y'iki gihombo birumvikana ni uko kugira ngo uhindure indege y'abagenzi basanzwe uyihinduremo ibiro by'umutekano n'intambara n'indege idasanzwe ya Perezida wa Amerika atari ibintu byoroshye na gato. Reka noneho twigire kuri iyi ndege nshya Trump aherutse guhabwa. Gusa kugira ngo duhisobanukirwe neza reka tuve Washington DC twerekeze mu burasirazuba bwo hagati mu mujyi wa Doha mu gihugu cya Qatar aho iyi ndege yaturutse. Iyi ndege yahawe Trump yo mu bwoko bwa Boeing 747-8i ntabwo yaturutse mu bubiko bw'igisirikare cya Amerika kugira ngo ize irinde Perezida wa Amerika, kandi ntabwo yubatswe bwa mbere ishinzwe gutwara Perezida wa Amerika, ahubwo yashinzwe bwa mbere cyangwa se yakozwe bwa mbere kugira ngo ibe imwe mu zikoreshwa n'umuryango wa cyami wa Qatar. Qatar ni igihugu gito cyane mu buso ariko kikaba kimwe mu bikomeye ku isi mu bijyanye n'ubukungu bushingiye kuri gaze na peteroli. Umuryango wa cyami wa Qatar rero akaba ari wari utunze indege nka VVIP jet yabo.
indege y'imyanya y'icyubahiro gikomeye cyane ku isi. Ariko ikintu gitangaje cyane kuri iyi ndege ni uko iyi ndege yaje mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'impano itaziguye cyangwa se direct gift, nk'impano idafite ikiguzi na kimwe. Ikaba yari ivuye ku mwami wa Katari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Iyi mpano idasanzwe ikaba ifite agaciro ka miliyoni zirenga 400 z'amadolari. Iyi ndege ikaba ifite uburebure bwa metero 76 na santimetero 3. Ni ukuvuga ko ari ndendeho metero hafi 5 n'igice ugereranyije n'indege ya Air Force One yari isanzwe ikoreshwa. Ku byerekeranye n'umuvuduko, iyi ndege igendera ku muvuduko wa Mach 0.855, ni ukuvuga ibirometero 975 ku isaha gusa. Ku byerekeranye n'urugendo ishobora kugendera hamwe rwose hamwe, iyi ndege ishobora kuguruka intera y'ibirometero birenga 12,000 nta guhagarara ngo ihabwe amavuta cyangwa se yongerwe benzine. Icyakora kimwe mu mpinduka zakuweho kuri iyi ndege nshya ni uko igisirikare cy'Amerika cyakuyeho uburyo Air Force One ishaje yahabwaga amavuta mu kirere cyangwa se ibyo bita aerial refueling. Aha ni mu gihe indege ya Perezida yabaga iri mu kirere yakenera benzine yindi, habaga hari indege iruhande rwayo zagombaga kwita ziha iyindi benzine mu gihe yabaga yayishiranye. Kuri iyi nshya yo ntabwo iyi system cyangwa se ntabwo iri koranabuhanga ryo ririho, kubera ko impamvu igisirikare cy'Amerika cyatanze nuko tekinoloji y'iyi ndege nshya iyemerera kuguruka intera nini cyane mu buryo bwikubye kandi guhagarara mu kirere ihabwa amavuta ishobora gushyira ubuzima bwa Perezida mu kaga. Iyi ndege nshya ikaba igabanyijemo amagorofa 3 akomeye cyane. Muri uyu mwanya cyangwa se muri iyi ndege nshya harimo buri kintu cyose cyatuma ubutegetsi bwa Amerika bukomeza gukora nta nkomyi. Igorofa rya mbere ni ibiro bya Perezida. Ibi bikaba ari ibiro bya Donald Trump ubwe. Ibi biro bikaba birimo ameza akorerwaho akazi, telefone z'ibanga zifata imirongo y'ubutasi ku isi hose, icyumba cy'inama gikomeye hamwe n'icyumba cyo kuruhukiramo, ubwogero na toilette 9 buhambaye. Ibi biro bikaba bishobora no guhinduka icyumba cy'itangazamakuru mu gihe Perezida ashaka kuvugana n'isi yose mu gihe ari mu kirere. Igorofa rya kabiri ni icyumba cy'imiti n'ubuvuzi, the medical annex. Iyi ndege ntabwo ifite agasanduku k'imiti gusa nk'ibisanzwe, ahubwo ifite icyumba cy'abaganga cyuzuye neza gishobora gukorerwamo n'ububazi bukomeye cyangwa se surgery. Iki cyumba gihora kirimo abaganga b'inzobere bo mu rwego rwo hejuru rwa gisirikare, kandi mu bubiko bw'iyi ndege hahoramo amaraso ahuye neza n'ay'umukuru w'igihugu, kugira ngo mu gihe yaba akomeye cyangwa se agize ikibazo cy'ubuzima ayifashishe. Igorofa rya gatatu ni igikoni cya Perezida. Iyi ndege hakaba harimo ibikoni bibiri bikomeye bishobora kugaburira abantu barenga 100 bose icyarimwe mu gihe bari mu rugendo rumwe, kandi bikaba byagaburira abantu benshi inshuro zitandukanye mu gihe baba bari mu rugendo rurerure. Twihuse twagiye ku bwirinzi bw'ibanga bwayo bukomeye cyane kandi buteye ubwoba. Iki ni cyo gice gitangaje cyane kuri iyi ndege nshya ya Air Force One. Iyi ndege iyo iri kwireba inyuma nta mbunda cyangwa misile ubona zometse ku mababa yayo, ariko mu buryo bwa gisirikare iyi ndege ifatwa nka kimwe mu birindiro bikomeye bitajya bikinishwa ku isi hose. Ubwirinzi bwayo burimo ibice bikurikira. Igice cya mbere ni icy'ubwirinzi ku bisasu bya nucleaire. Ni ukuvuga ngo iyo igisasu cya nucleaire gituritse ntabwo gitwika ibintu gusa, ahubwo gikora igicu cy'imirasire y'amashanyarazi cyitwa electromagnetic pulse. Iyi mirasire ihita itwika ibyuma byose by'amashanyarazi n'iby'ikoranabuhanga mu birometero 200 hafi aho ngaho, ku buryo n'indege z'abagenzi zisanzwe zihita zizima zikitura hasi ako kanya. Air Force One nshya rero ifite ubwirinzi buzwi nka shielding bushinzwe kurwanya iyo mirasire ishobora guteza icyo kibazo. Ibi bituma kabone naho igisasu cya nucleaire cyaturikira hafi yayo, ibyuma byayo by'amashanyarazi, za mudasobwa n'itumanaho birindwa ntibizime na rimwe nk'izindi ndege zisanzwe. Igice cya kabiri ni icya tekinoloji yo kuyobya misile cyangwa se ibyo bita advanced countermeasures. Bivuze ko niba hari umwanzi ugerageje kurasa misile igana, iyi ndege ifite systeme y'ikoranabuhanga rya laser
ryo mu bwoko bwitwa ANHWAQ-24 Large Aircraft Infrared Countermeasures. Iri koranabuhanga iyo ribonye misile ije leta irirasaho imirasire ya leje mu maso yayo cyangwa se kuri sensa zayo rikayihumisha ku buryo ihita iyoba ikerekeza ahandi. Muri iki gice kandi harimo na za flares cyangwa se ibyuma bishinzwe gutera urujijo mu kirere aho bishobora kuyobya radari z'abanzi bayo. Igice cya gatatu ni itumanaho rya satelite n'ibanga rihanitse. Muri iyi ndege harimo insinga z'itumanaho zifite uburebure bw'ibirometero magana n'amagana. Bivuze ko iyi ndege ishobora gufata umurongo wa satelite uwo ari wo wose w'ubutasi bwa Amerika. Perezida ashaka ashobora guhamagara cyangwa gufata icyemezo cyo kurasa ibisasu bya nucleaire bya Amerika biri munsi y'ubutaka cyangwa kurasa ibisasu bya submarine ziri mu nyanja z'isi. Kandi ibi byose akabikora anyuze kuri mudasobwa n'itumanaho ari mu ndege gusa. Kimwe mu bintu bita bibi icyitegererezo ku muntu wese ubonye iyi ndege nshya ya Perezida ni irangi ryayo ryahindutse, kuko kuva mu mwaka w'1962 mu gihe cya Perezida John F. Kennedy, Air Force One yari izwiho amabara y'ubururu bwerurutse n'umweru. Ibi bikaba byarakozwe n'umuhanga mu gushushanya witwaga Raymond Loewy. Ayo mabara akaba yari afite intego yo kwerekana ko Amerika ari igihugu cy'amahoro kandi gituje. Ariko Donald Trump kuva ku nshuro ya mbere yaba perezida wa Amerika ntabwo yigeze akunda ayo mabara na gato. Yavugaga ko ubururu bwerurutse butagaragaza ingufu z'igihugu gikomeye nka Amerika ku isi. Bityo yashakaga amabara agaragaza igihugu gikomeye kandi cy'igihanganye ku isi n'amabara agaragaza patriotic cyangwa se urukundo rw'igihugu. Ku bw'izo mpamvu isura nshya y'indege yo mu bwoko bwa Boeing 747-8i ikaba ifite amabara atatu atandukanye. Ibara rya mbere ni ibara ry'ubururu ku gice cyo hasi cy'indege cyose no ku mazuru yayo. Icya kabiri ni ibara ry'umutuku cyangwa se imirongo y'umutuku itandukanye, ibara ry'ubururu riri hasi n'ibara ry'umweru riri hejuru. Ibara rya gatatu ni ibara ry'umweru riri ku gice cyo hejuru cyose nk'ibara ryerekana amahoro n'ituze ku isi hose. Air Force One ishaje cyangwa se yo Donald Trump yari ari gukoresha mu bihe byatambutse kubera ko ari imwe mu bwoko bwa Boeing bushaje kandi bwa kera, kandi kubera ko Perezida ashobora kugendera mu ndege ifite ibibazo by'umutekano cyangwa ishaje cyane, kandi hakaba hari hakenewe uburyo bwihuse bwo gukemura icyo cyuho. Niyo mpamvu iyi ndege nshya yaturutse muri Qatar yavuyeyo yitwa VC-25B Bridge. Iri zina bongeyeho Bridge risobanura ikiraro, ni ukuvuga ko ari uburyo bw'agateganyo ariko bukomeye cyane bwo guhuza igihe cy'indege zishaje n'igihe kizizaza mu myaka iri imbere, arizo za zindi twabonye ebyiri ziri muri kontra ya Boeing na Perezida Trump. Ibi bikaba bizakomeza kongerera Perezida urwego rwo gukora ingendo ameze neza kandi afite umutekano ukataje. Kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, iyi ndege ikaba yarinjiye mu cyiciro cyitwa commissioning flights. Ni ukuvuga ko iri mu ngendo z'isuzuma rya nyuma rya gisirikare ngo ihabwe uruhushya rwuzuye rwo kuba yagendera mu kirere. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi ejo bundi biteganyijwe ko aribwo izakora flyover cyangwa se ukuguruka kwa mbere hejuru y'umurwa mukuru wa Washington DC, kubera ko azaba ari ku munsi w'ubwigenge bwa Amerika, isuhuza abaturage nk'ikimenyetso cy'ubuhangange bushya bw'ikirere cya Amerika. Mu kwezi kwa munani uyu mwaka akaba aribwo biteganyije ko izakora urugendo rwayo rwa mbere mpuzamahanga ruzaba ruri kwerekeza mu murwa mukuru wa Turkiya muri Ankara, aho Perezida Trump azaba yitabira inama nshya y'umuryango wa NATO. Gusa ikindi kintu gitangaje ni uko Perezida Trump yamaze gutangaza ko iyi ndege niyuzuza inshingano zayo muri iyi manda, iyi ndege itazagwa mu maboko ya leta ngo ikoreshwe n'abandi baperezida bazaza, ahubwo izahita ijyanwa mu nzu y'amateka yitwa Trump Presidential Library na kimwe mu bimenyetso by'ububanyi n'amahanga bwe bwihariye. Bikaba biteganyijwe ko indege ebyiri Boeing iri kubaka, za zindi ziri mu masezerano Trump yagiranye na Boeing, zizarangira bitarenze umwaka wa 2028. Kuva ku bwami bukize bwa Qatar kugeza ku birindiro bya gisirikare bya Joint Base Andrews Washington muri Amerika, iyi ndege nshya isize amateka adasanzwe ya diplomasi n'ubukungu cyane cyane muri Amerika. Mu gihe Boeing igihangana n'ibibazo by'imbere mu ruganda ubwayo,
Trump we yamaze kubona indege cyangwa se iyo yise ikiraro cy'agateganyo mu kirere. Ese urayibona gute n'ubwiyemezi bwa Trump ko wabonye indege nziza gutya kandi ihenze ku rwego rudasanzwe? Ndabashimiye bakunze mwese twabanye muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalas. Ciao ciao.